U srpskoj istoriji postoje kraljevi koji su vladali javno i postoje sile koje nikada nisu vladale, ali su odlučivale. Jedna od njih zove se Crna ruka, tajna organizacija bez uniformi, bez prestola, a ipak u direktnom odnosu sa samim vrhom države, sa kraljevima Srbije. Kako je moguće da jedna tajna organizacija ima uticaj na krunu? I gde je tu granica između države i zavere? Godina je 1903. U Srbiji je izvršen majski prevrat. Dinastija Obrenović je svrgnuta. Na presto dolazi kralj Petar I Karađorđević. Ali način na koji je vlast promenjena ostavlja dubok trag. Vojska prvi put postaje politički fakt. I taj presedan nikada više neće nestati. Godine 1911. nastaje organizacija pod imenom Ujedinjenje ili smrt. U javnosti gotovo nepoznata, unutar sistema sve prisutna. Njeni članovi su oficiri srpske vojske, ljudi sa oružjem, a ne sa govornicama. Njihov cilj je jasan, oslobođenje i ujedinjenje srpskih zemalja, ali njihov metod nije politički, on je tajan. Na čelu Crne ruke nalazi se čovek koji ne veruje u kompromis. Dragutin Dimitrijević Apis, oficir, zavernik i čovek koji je već jednom pomerio istoriju u majskom prevratu. Za Apisu država nije institucija, država je misija, a misija se po njemu ne pita za cenu. Kralj Petar I nije bio tiranin, bio je liberalno orijentisan vladar, ali vlast koju je nasledio nije bila čista. Mnogi oficiri koji su ga doveli na presto osjećali su da imaju pravo da utiču na politiku. Crna ruka nikada formalno nije vladala u njegovo ime, ali je delovala u senci krune. Kralj zna, ali ne kontroliše, i tu počinje problem. Crna ruka ima svoju mrežu, svoju hijerarhiju, svoju disciplinu, svoju zakletvu. Njeni članovi su istovremeno i državni oficiri i pripadnici tajne organizacije. Tako nastaje država u državi. Odluke se donose van institucija, a odgovornost ne postoji. Srpske vlade pokušavaju da ograniče uticaj Crne ruke, naročito nakon balkanskih ratova, ali organizacija ima duboke korene u vojsci. Političari dolaze i odlaze, oficiri ostaju i napetost raste. 1914. godina, atentat u Sarajevu. Crna ruka nije direktno organizacioni izvršilac, ali je povezana putem logistike i kontakata. Taj način pokreće Prvi svetski rat i od tog trenutka Crna ruka više nije tajna snaga Srbije, postaje teret. Na scenu stupa kralj Aleksandar I Karađorđević, mlad, odlučan i svestan opasnosti. Za njega Crna ruka nije saveznik, ona je pretnja državi, a država po njemu mora imati jednu volju. 1917. godina, Solunski proces. Apis i istaknuti članovi Crne ruke bivaju uhapšeni, optuženi za zaveru protiv regenta. Proces je brz, dokazi sporni, presuda teška, smrt. Tako država likvidira sopstvenu senku. Ovo pitanje nikada nije dobilo jednostavan odgovor. Za jedne, to su bili ljudi koji su rizikovali sve za nacionalni cilj. Za druge, to je bila grupa koja je ugrozila samu državu. Istina je verovatno negde između. Posle Crne ruke ostaje opomena da nijedna država ne može dugo da živi sa paralelnom vlašću, da oružje i ideal bez kontrole postaju opasnost, čak i kada polaze od dobrih namera. Jer postavlja pitanje koje nije samo istorijsko. Ko zaista vlada državom? Izabrani ili oni u senci? Crna ruka je ekstreman primer, ali nije usamljen. Crna ruka nije bila ni mit ni legenda. Bila je stvarna sila u stvarnom trenutku. I odnos između nje i kraljeva Srbije pokazuje koliko je teško izgraditi državu kada se vlast deli sa tajnom. Zato je njena priča više od istorije, ona je upozorenje.